Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mas Street Food. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Malam ini gue lagi di daerah Matraman guys. Ini daerah Matraman, di daerah mana ini? Ini Matraman di wilayah mana Pak? Ya. Matramannya di Matraman mana ini? Jalan apa? Jalan Tegalan. Oh, Jalan Tegalan. Saya bakso campur ya Pak ya Pak? Campur. Campur. Izin masuk YouTube Pak ya? Izin masuk YouTube ya? Boleh, enggak masuk. Asli, emang asli ini ngerti Pak? Ini Solo. Oh, Solo. Anak paling lugu ini kok. Oh, pulau ke Solo ya? Awalnya putih. Pulau Seragen. Sukarjo. Oh, Sukarjo lah, tonggo. Lor Putih. Oh, jeneng Sukarjo Kidul. Ya, Sukarjo Bekonang. Oh, Sukarjo Bekonang. Buka jam pinten nih Pak? Jam sekawan. Oh, buka jam sekawan, jam 4. Tutup jam pinten? Alah, tak telat. Oh, sampai habis. Tak njero kono dadane. Oh. Beda. Wong jenengan ben bakso nih loh, enak banget ya. Alhamdulillah pun kondang. Iki sing liput padane wong Solo ya. Mantep iki. Seporsi pinten iki, Pak? 15. Oh, 15. Jualan tahun ini pun dangun iki. Wah, pun 40 tahun Mas. Woi, 40 tahun jualan di sini. Tahun 80 lho. Woi, tahun 80. Nggih. Woi, le juara jenengan kok. Alhamdulillah. Amin. Buahnya doang ya. Muka sama rambut. Nah, sama rambut. Istirahat kerja, makan bakso, seger maknyos ya. Nyadar dia, nyadar. Sing jualan tau gede wong Seraan wong Sukoharjo. Balikin mangkok Pak. Taruh bawah aja. Berapa? Iya. Oke dah. Iya. Yang kebab tau. Niki urat campur telur. Nggih, kula campur mawon. Sing campur mie nek. Nggih, kula campur. Nggih. Pokoke maknyos kuwi, mantep tenan kuwi. Mantap tenan. Seporsi 15.000. Bapake sinten namine? Dan Sinten? celukane enten mriki Pak Pendek. Oh, Pak Pendek, celukane. Woi, pokoknya viral tenan iki. Mantep tenan, jos tenan. Kenal dia mah dari anak saya 3 tahun nih. Kalau beli aja pendek, pendek. Ya, bobo mama. Semoga berkah selalu, Pak. Nggih. Amin. Lancar terus, amin. Wis mantep penampakannya. Ini ya 3 Anten jeroan gaji mboten, Pak? Anten jeroan gaji mboten? Telas. Oh, telepon telas. Nonton lu, Bu. Wis mantep ya. Jos tenan. sambalnya mantap. Ya, Panggilannya Pak Pendek. Semoga sehat selalu, amin. Seduluran kali kuro, Pak. Seduluran kali wong tiyang Seragen. Rejane enten, Bu. Tim mriki Gramedia. Wonten mriku. Nggih. Seberang niku. Sampai habis berapa porsi, Pak? Olah, mboten ditok. Boten mesti. Oh. Iki sepenting kelas itu, Pak. Sedino berapa kilo ini, Pak? Kula Nggih niki, bakso. Dalam? gangsal. Oh, 5 kilo. Jos. Ayo Lur, makan Lur. Baksonya Bapak Pendek dari Sukoharjo Solo. Semoga sehat selalu Pak Pendek, amin. Mantap ya. Kedul-kedul. Ampun dilboke Kula YouTube. boten nggih. Saestu lho. Nggih. Niku ndak wah. Kula sing pedes, Pak. Terus banget sing campur niki. Nggih niko. Iki to. Nggih, Pun. Enggak, pun. Ampun. Nggih, Pun. Sawentan, Pun. Matur nuwun. Ayo Lur, makan Lur. Ini penampakannya nih. Bakso Bapak Pendek di daerah Matraman.
Ayo lur, kita cobain. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Maaf lur, tangan kiri. Kita cobain lur. Bismillah. Mantap banget loh. Jos. Buka puasa jam 6:30. Telurnya loh. Pentolnya empuk lor. Oh, mantap ya. Teman-teman yang di wilayah Jakarta Timur yang mau mampir di baksonya Bapak Pendek di dekat PT Gramedia seberangnya ini. Minyak lur. Jangan lupa subscribe lur. Subscribe. Mantap.